awale tātou whaafiafiaga mua ia I le so mai ai ma sanga kolisio sanga to Maria I Vaimoso ia mai se le kolisio sanga to sanele mai momoa ona whai ulea I le siva le tausanga whau lua o ia mo le so malona wha moe ia mai tātou pati mo le tātou kolisio sanga to iane poseko mai alfua ia wale tātou whaafiafiaga mo le nei foi teimi o le tai au ia ma le tātou wha moe Yala fakaso Samoa pok yala kulengam saunga bakang ofio ka kaya li molua ai kulai kumlanga falu ai vel leo da bama fai ma fonga ka moli ofio nga yoska blanga lei kwainga salsio Samoa sunga lipule masengo fa yaunga mese kama mkenyo lo yang posek Mako ke ofo falofa pai. Ba mulio ko mo ngalofa e kusai mo ngi yasu fa piko fa singo ya ke sanga ta Telesia. Mako ki fa kai foi. Ngi kayau. I au ma fa pai mo kala lei I kamai kaisa. Ai mai se la mua sanga Telesia le penei. E tu sai mo ngak mai Ingai whapenganga ba ko mai friso mako sao. Wala walu wasu soifua. Mako ke whamamuia ke lea. Lea koanga lima sifuka usanga kalu whamai mai sio kapola mwongei. La mako kalu. Yalu whangia ele kua. Koe whapopangisi aso maisi ka usanga sikele. Awala au fai pea lo ka ku makavela e ala le fai valo filimo la o ingo valo fa ngau so ka ku le ngaka leo ku pulang la vaoa o Samoa mo akayau. Congratulations to you St. Teresa's Primary School here in Lepea to your 50th Golden Jubilee. We wish you all the best and may God bless you. Bless this day and bless in many years to come for the good work that you are going to continue for the future generation of our nation. Well, this is our group. We are going to perform 2 or 3 dances as a token of appreciation, especially the celebrating of your birthday. We wish you all the best. Ladies and gentlemen, this is Don Bosco Technical Center. Are going to perform the dances for you this morning. So enjoy it. Thank you. Hey, hey, follow.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
So mai ana po. Manito, toi tu my own, toi my anapon. Ya, masa pun tulang apa nak Faafiafiaga macam ngofie. Lewat cara lo ia tak tu Faafiafiaga ni pun cemil le cayau. Lelai macam wacu lewat tausaga mai nama ia ni poseko. Awai oleh cow. Cow na po. Cow mai po cow. Rồi. Oleh nganga lewat tu lo ni. Oleh memang ia ini melewe ufa osor ton kan por sekol cayau ni. Wa faile mang ngai oleh siba. Wangalo ya pamumuye tati rumah ini, ya, ya, dia fainga, dia wasau ni mai ya, le polisi sengaja Maria mai moso, oleh apa saya fainga oleh ngaco foto, ya, ayah le tu mulia tu lewa, ya, tapi le usam jalan, lawan usah bapito manisio farolongo watalia tu farolongo, ya, kami kaisa di lamu.